Može. To je kukica s čim izvlačim od grickalice koja ima ovaj šiljak ovako. Sad uzmemo konac koji je na pola vezan i krećemo. Ispusti. I sad tražimo ovo sve držimo preko prsta i onda tražimo evo ovdje izvlačimo svaki kraj po 3 puta. I sad drugi kraj isto. Evo. I izvučemo i evo čvorić. Evo još jedan put. Samo što znači idemo preko prsta, pa oko prsta sa spojne strane i uhvatimo pa okrenemo. I ovaj kraj opet oko prsta. Pa onda ova prva ide ispod, pa opet oko prsta i ovdje napred. Onda uhvatimo ovdje, pa onda prstima prođemo evo ovdje, ovako. I onda ovo držimo ovdje, ovako prstima, ovaj kraj i ovo vučemo. Ovaj kraj sa ove strane da prođe ovdje, ispod. Znači ovdje ispod, a ovaj kraj skroz oko prsta pa ispod svih konaca. Onda nađemo kraj koji je dole, evo ovako veza, isto i sa ove strane i polako zatežemo dok dođe čvor. Evo je bitno da se jako samo spusti i onda tražimo 3. Znači opet hvatamo jednu stranu preko prsta i izvlačimo svaki kraj po 3 puta. 2, 3. I drugi kraj. Ajde još jedan put. Evo, znači ispod prsta, pa oko prsta, pa okrenemo, pa prislonimo i izvučemo ovako. Ovaj donji kraj oko prsta, pa sa prednje strane. Pa hvatamo ovako, ovaj krstić. Znači dok se ovdje pokaže ovako kao rupa. I ovdje oko ovog konca, prođemo prstima. Ovaj kraj držimo ovdje da se zategne. Znači ovaj prvi desni ide ispod skroz, ispod do palca, a ovaj ispod svega, ovdje ispod svih do prsta isto naprijed. Onda nađemo koje dve zatežu žice, znači ta i ta, i samo ovdje vučemo i sve zajedno zatežemo. Sad je bitno jako samo na dole i evo ga. Onda isto preko prsta svaka 3 puta.
tačno se vidi koja treba da se izvuče. Znači 3 puta i onda konac koji ide samo se izvuče. I malo prstimo ovako i evo čvorić.